ade mo odra atena se abadwafo madaroma momeje akonwa no mame na yen hyase yase enro ne borofu din de opioid edunu ni de kama eniema ekum nipa no ya na edunu na edo eniema yade nso ne dunu ni de na nso bekom no na de haw na aba media ne se metna ha na mabusa mabadwafo no na womude emunchiremu pa mayen mechia obia otie Opemsuo radio ene ewie edin a mawofo wo me omude ma me eye Adelheid Babat nyako London na Adelheid Babat no eye Dutch name Adelheid na ene Adelaide eye de krona as a church say noble kind na eye Dutch name ene nyako no ye me na ye de me to no a ofri kumewu ena London na ye me papedin a ye nya free ye na nanom hono ata ye nte hu we o e de ba ne say midwife den ka wa graduate ya ye say wa nkata beti o maternity home we de wa mie maternity home na emum o say wo be ye law in 2 minutes me ye ntiase how me da say mi so nyina djuma na obisa me say me ye den a me kan ye say me ye lawyer wow ye no ne ade a ne si mani so na mi wie secondary school no na enioma sesan me papa ma me call midwifery na that time no enam de na ekoso ntin wo say me pene na me ye ti me de wodo ne ani gie na ye me ye yenso me ye ni yie obi a oni me djuma bi anim say me ye me djuma eyi enti me ye wie ye no na me ho so say me ye de me no me pese me ye enti me to aso na nyame nso bo me ho ban ma me tumi ye ne me no bom ye guso wow what you be na ade ma wunu amanom at this stage na fe yemra me na yeso me ka tre obi anya manko a obi a se obi a obotaya e wo nani so na abrabo no mu nyoma bi si na echia ana ankose ne wo pe no na nyame ye wadom na obetumi aye de wo pa ye de wo pe no na wo ye nso so a ye ni yie there's nothing too late and if there's a will there's a way say open wo ho a gidi said ye obey bia no ebebem ye hwe no bone a emabuni akire guso me sha ase free Dr. Chumho doctor me kai say ye wo school mu ye kire say drug abuse ye the definition ye de ma drug abuse ne say using medicine without doctor's prescription inti me tire BC you could I buy drug abuse using medicine without doctor's prescription and no drug abuse a edemitrimu a mo na nimdia my research akese asesa ye kasa drug abuse and drug addiction na ene de yo kwabna me da se manager tie ye ne a me mana ha me betra ha ya na me dwene na me ka se enuro ya ye beka ho asem a se eye no bani me bisa doctor kura se enuro ye em se dinu na ye de ama wo mo no enye no kwaso no omunye no boni per se so because enuro ya ye ka se ya tu no di se no boni no ye di dwuma bebre a enipa nya ho mfaso on de ye mobiti se tramol obi yale no woko ayaresabia na bia no hututu no wo ye no ho hwenye ya omo de sa duro no ne susu measurement ya ebeboa no etime de man no na no ho ayedai ato no ebi kura ti se cocaine sei minimi se pharmacist no mo ya we se enuro no bebere ho no ma wo hospital ye de se nipa yare no ya no mo di kakra esom eno no ye wo right measurement ya omo de beka ho a ye de manipa etime esa ne yare so na em se ba bia wo haw no akogina enti ama se ya lebu no se ye nubo ne se ekwaye wo se nipa fa so efa no omomfa saa ekwa no so emfa no aha enti so wan fa no se asabi fufuo kura ye die ene yaduane ye die bi wo honom na se udidi bro so a babu mu kura se yadidi bro so fufuo bi wo kura di bro so ade achi a wo bepusa ye bone ene ba bia ekwaye ankofo fa so enya na bia omomfa kwampa so na nti dodo a woso ofa ko ni nipaduam bra woso ofa no onim na afei wa ko fa abro so o miti ya me ya
hwɛ aduro we say me call doctor and the doctor atwere ma me se me tie me ya na wɔtwere ma me me nom ya akɔ nti monye na mo so monko drugstore na monko tobi na o mo so akɔtɔ ɔkɔtɔ yɛn so ɔnom so a apani ampa bia na niti no atɔ no nti ubon se saa true say you know no mo spread o mo o mada no mo doctor for no ma akɔtɔ nduro no na o mo enom ti em se baabi wɔ hɔ no ma ya na ayi restrictions and I say unkura prescription ya ukọ hospital and say nduro bi wɔ hɔ no ma ye ton edema who say ye de kyerɛ timamufu ba ba ye onwanwa kura say binmu ye nurse for ne ade ade a wo mo so ye adwuma wɔ hospital binmu ye doctor for a nduro ye ye ka say kɔfo abuse ni wo mo so abuse ni bi George hello wana ruma said the doctor Chumu kan was say ye de nuboni abetro opioids no so afa ne se ya enye nanso ewo adepa wom opioids no enuro bay ene form fall under opioids and ne intended purpose pa no ene de ene ne abeji dimboni both legal and illegal drugs so okay purposes anka or the intend use no they are not being used for use now you say ade necessary ade ye no wan fa anye no it is you can say bia obi abuse drug and I say that same drug na either legal or illegal drug you know that person is using it in excess. Okay, yes, that person is using it in excess. She said the excess ko de ye adwuma no wa ya ma na boroso and also a drug na and I say use that same drug for euphoria purposes and I say for pleasure purposes. On say obi use inro bia say eye inra you can legal and illegal na say ebi o wa ya gitum ebi so wa ya nyim say use and I say there ka say ya prescribe amanipa no so and say ya prescribe amanipa na okay because the say ya prescribe a draw on if it be milligram a draw no ni milligram also use no ya the amount a draw so the number of times are also used no so ya the amount and even number of days are also used no ya the amount and say ka say legal use of medicine it means say time also use no quantity amount also would fa draw no ebia duration also fa draw no ni nyina no e ma draw na o fa no ye legal and I say the intended use no sa na also ye o ye no but when we talk about drug abuse ne dia it means say even though the drug can be legal e just say draw no emrama ho kwan say use all right but nipa no be betimi use no in excess. Okay. Say a drone no emrama ho kwan nanso no wa offer drone no amana abroso. Very good. And I say a drone no wa fa no or de ye bibi foforo a eni say e ka na yes botaya nkese say we de drone die no nye no na we de nye no na de drone ye den eye. Okay. And antina na me church mu say ye wo a draw ya prescribe ye 1 milligrams your dose your number of days I'll see you soon. But immediately when you soon was ha kwan so na wa fa opebi edi you soon. It is say ebi anka no mienu. Se nipa dey decide say on the obenom ba ko a wa abuse no. Very good. No mienu o so obenom nan wa abuse no. Yes. Aha. Ti ni nyina sa categories ni nyina no. Enu ti na se ye can drug abuse na omo kra na omo no ono no at his or her own will ono apemu na akototo nro bi se bia ne tie ne ya se ne ha ye ne ya se ne ha ne na no akototo nro na onom ne kra no eno kra can drug nye only hard drugs no nko ya dwen ye say cause okay say started discussion here ka say ebinum kra no mu no bi ama ama be resistance to opioids na ye nuro be ya but I ben eno ye class of medicine and drugs that are used to reduce or moderate certain conditions and I said pains. Okay. And you know opiums no basically omo no ye de boama say oma yaobi eswati okay and I say abafom okay omo no basically those are the opiums okay. But I say ofa opiums now sa opium ye kan efi plant be a friend no opium poppy plant okay sa opiums ya ye kan hona mostly no omufi ena adeba ko ni say eboa se ufa e binde certain opium receptor bi
unze he ha a blocky pain na e koso ha unze enu ti na say we definition na ne function na eye no e boa ma unze say bia bibi eye wo ya ana say bia ye operation bi ye ni ma bi a eya de ya wo ba sa opium no ye wo receptor bi oni pedi we friend opium from edin na opium na ye kan nyina na ho ne fi sa edin na ye kan ho ne fi ha enti no eboa e blocker receptor bi a emma yawo ba enti na emma eboa ma yawo ne ade na ye kan wasem no ida say ede ne ba form e reduce no so ana say eboa ma excessive pain no pain na eya pa no e mane ba normal ba se dem aka no ye nya fi plant be friend opium poppy plant ho na most and I see it me so eye from the laboratory ye free be use your natural way of medications and I said natural chemicals any artificial chemicals it is what enu ni bi o ha ye nya fi natural plant mu e bi so ha it me manufacture it me eye no lab but research na yes utimi e kan ye ma bi bom na yaye ni aye sa opium ya ye kan wasemi hante no so ye another way ena ufa opium na mostly no it acts on the brain adwuma wo ya adwedem say na make say receptors na make kan wasem ha the brain the central nervous system any enema bi a emma nipadua no timi reduce yawo hanti sa receptors na make opium receptors no sa opium we no koboa block certain we be ma signals bi akọ ama sa yawo na ire aba aha it is opium no ye kan enti say kan na ne botaye pa ne say yawo bi a ano odene pa no emra metiso yes obanya ko na doctor shaase ye be ko doctor ho said Dr. George Amaye huni na che se botaye ne se yemfa mra mete yaw eso ede nimdie ne boro so kwa abontene a amanne yaw no a esese ye de teso no atra amanne ede ewuo na edie de na amana ba doctor fo na na mo nim na mo de nkyerɛkyerɛ ne baare sei ne beba kwan ba ne ma nipa kura hunu se saa de wei wo edio yaw de na enso wo ye ni say a say na be mo aye why are we abusing it ede ntia okay me da say mamemra nyinsen ene awo mu okay ye ka drug abuse enye enuro nko a oba bia wonyem a eni sese ye bibiduro ana abrofuduro wonom gisse o doctor ede amount na sansem we no ye ka abra ye tufo efa ye didie mu eye nutrition eho na ye kasa efa alcohol eye abuse energy drink smoking ansana enura nkasa ye say ye enuro no aba na se ne doctors for di kan ye no opioids ye dey manage pain na mostly you see a hospital for surgeries ena ewa nkonkon wa obi a obo wa ana say ayemutuo kese ye diarrhea no eno nso so ba wo de ma na dwuma eye ne say enam say ye adwuma wa adwene ni mu nti no e slow nerves no ema wo ye mo na air through sane no ejai eno ene purpose anka ye de opioids eye na was side effect ti ma besi wo question side effect na ewo no ebi eye dizziness o fear ema constipation ye free be sedation sedation ye say ema wo ye ha no mo frɛ no high abaso o say me high eno no ya de ye side effect a edeba enti obo ho aye de na to so da na wo sa ya onimu no ono mo aduro no amani sisimu nyina dwo no odampa so kra ye ne se wo tu na mu wie mu a na ye ne de enti dwo no na ba na abeye aduro aka ho pese wo konom so we are not abusing aduro na dwuma e wo say ye na emom side effect na de ba ya e de asomdwie bi ne ahotoso bi bre no no eno nti na ama bebre na ya abusing ye da se mo Dr. Chum wo hyase mame lawyer ma ye hunu say obu ho ko hospital
yenya de ma no no hwe sa de ani mpomasi adwo no no a wo se eduro ye eduro okofia no wa start edidi dwuma edi ebio na ama nne ase abeye da how bi ede so sa de enti ne mostly youth no but enne me ko think ho me hu se nya youth nko a o panimfo bi papa bi a me hu no pa ni nasi nyina tatai no ode da ho ede na ama ase enipa no ukomo abedi afe na wo make up wo body no na asesa still no omugum why biase e wo no ade e frɛ na tete ana stress e doso especially youth no to say they work and mabunu na wo masi so no dodo na bi ha wa wie school kra loneliness and also so etime ma obi time e de ne ho kokowura saa yi no mu e na wo kasa ade no so doctor for nka enim eye de na beto abantene na me kire say first sebe a doctor for na bia na say apomuden adwuma yefo no bi nso krampo enso wo ho a omo so enam ebi adwuma mu atete ne wo ha obi ene suro bi abinum wo ewo adwuma anamo osusu se wo fa obenya agukoduro no de aye adwuma a wo so yenti no no omo so akwakonum bi no ono so o recommend de ma enkofo nti obi kro ho no ma sebe o ye adwuma wo apomudene asoye ho no omo na be fa sumase na wo de akwakoma enkofo no omo so enom wo sha aso hu so we ni obi anom a waduru sei but excitement na e ma na efiri fiti ase na ojaya enya but ma me fa won so say so obi wo ho no obi a wotie ya na bi a wonnom nsa pa wonnom nsa opesu oja wontimi nya ya yewi a won frɛ me betimi ama na haba bi a wo yusu a ebetimi aboa na ma na atwe ye firi ha me ko ma me lawyer ho me ba ho na ya fe ye ditirium ho enkomo ye nhwɛ bibia mu na hyase no efirawo mu eni nyinsem mu ti ye be hyase afiri hawo a opioids na nu boni na nu a yen fanyi dwuma se de ese no edeba enti se wo ba pemfo efa nuo ensese ofa na ne kwa so a esusuaso bei boni bei ne wo homa no na akra na wo hye ne yem no nso esusuaso bei meet bei num ame midwife ni lawyer odaroma fa yefem enti opemfo de wo ye bia ni nsunsuanso eyemienu okay wo maame no nsunsuanso ebeba wo so ena abofra na wo hye wo yem no ono nso nsunsuanso a ede ebeba ne so na opemfo se wo use enrubone sene yesem ye nkansa opioids ebi ye morphine codeine methadone oxidone tramadol wo use sa neoma na even para or abuse ya empata si champon ya enya effect ewo ne so se o mu nu mienu bie mu nan ese pala so mienu ne de enye yo pala me nya ko afuomba na pala me kambo mu nan aguna si ana ahoto aba yewo ma me na so aso ya enti se wo no no sa enuro ye ho hia se wo no mabra wonyemo na wo maame no ema wunya yefre bibi pre-eclampsia contribute ema wu enya ema obi pi ekosro afi wodwunso mu no ye hu bibi yefre no protein ewo mu se saa enioma no esia afi no wa start se wu twa obi a wo sabio etwere ewo nyinsan mu enti wo ho a utimi twa na hwese obi a wanya etwere a wonyem kra wo ne ketrema na ne titimi bɔ ade mu ma no epira wo a wonyem no wu twa edien ne beye ebetimi asai wonyinsan na fe wo bewie na wadwene ene wo kidney eno nso so nsem aba ho ebie mopemfo nso so se wo abuse enura etimi ma wonya placenta abruptio ye ka se placenta abruptio ye wonyem a aside akola na wo ye mo no ye frɛ no ekire ade ye maame mu ekire ade brofo mu eno ne placenta na wonya ngoya eni se ekire ade ye placenta no why if we say no ene tare wa twe wo moja emu ahoden emframa ede ama oba no enti se wo yusu se nro we ye a emma placenta no why abra ne time nso se wo se pi wo se wa wo akola na pia wi ansa na placenta aba ba wo yusu adru we ye mfa ho ne bosomi a wanya etimi why na che se why a wo ba no na ewu asai se o free mu no
wo maame no nso edi mojetuo ebre wo a ye hu ne ntem a ekoye conceal de moje mpia ma ye hu a wo nso so utimi efiri emu okay afi ye beba akola no enso akola wo hye ye mo no ye frɛ BB miscarriage okay Emma wunya miscarriage be pon say stop because nyinsan enye ne emma enete eye hoho a ye besra ye bosome nkono ohoho bia nso so wo na chiwade enti oba no wo nioma a wo pe ti ne ye kire wo se didi yie enko we ho enti wo ho no wo ye nnuro na enye de wo pe no nti no ebema apon echade ne be wai na afi wa besen na wako afi ye frɛ bibi preterm labor okay ye ka se preterm labor awo e wo se kan ebi de etimi si 7 months ekosi 9 months but we say the account on term abra o time enson ye na afi e kan wo na kola no ba no put in at risk especially so ye be ma no na memfa ne say ni intestua na ne inform yi ni scrotum ne nkwamwa na inform yi enti no wono wo ma ne ba ntem a ontumi me survive because descend a ya obi wo ho ba wo hye wo yem na ya wo no so te ba ebepie e wo abonten a saa ya wo no ma ne ntimi survive enti no ekuno enti preterm labor ye encourage say ensi e na ye man mu no ye nya machines a etimi hye nkola pia wo musa no enti survival rate ana say all tenase no e low wabe appear all right but on to me survive it so we abuse side no we afa ye frɛ bibi birth defect ye na nanam kan oyensuo ba ana akola no ne ho aka enti bi ho no mo a ni ti no be form enso so na dompe wo se kata ni ti ni so ni nyina no ama enti bibi tar hot se feel wo hwɛ ni ti na wo hu na dwene no ne ameni nyina e asemu wo ho nso so a ne spinal cord ne form ye spinal bifida it mostly works on the nervous system. Nervous no so ne ade a work wo wadwene nim na akere wo de ye pagya won safa won sato na ama na nya so bo ho a ne nan echia ne nsama na no cleft palate cleft lip na nikura emma edinifra asosie bibi etime ni pedi dem bia no etumi ema no eto no lawyer ma me musa we yamfa ne se oba ne de won abuse drug na emom be ma no a onyem oba no na abuse drug eno ewo susamso wa akola ne so ane ewo nsunsu aso na eno ya ye kire no during your baby preconceptional care anka ye expect say obi a awarefo ana anya omunkwa na ewo oba bia na be ma na wo yiri bia mo pese mo wo anka musiki care for 6 months and sana wanyem abre na ye 6 months na wo dey prepare anyem no ye tufo na ya kire ye kire oba ene be ma na ho kani no say alcohol ye nsa e was so twi ho free ho jot and smoking weed ye twi ho free ho enuro a akeka ye no ye twi ho free enuoma bi ho enuane bi wo ho kra ye ma wo enye enni sane e be ya e free be ma no ne nkwamwa no ho ebete na wo ba no won so de e ho ebete na e de ehia akola no abra o beba enti se be ma ya abuse eno wo ben ne yere especially de ye no mo aye smoking na eno de nya effect pa ya make me wo example bi a enese de be ma no aye no ne ba wo no kama oh free 10 years e kono akora no nso aye said you say papa ni behave no papa but mama ni nso abuse drug but ye nimo okotonwa no ma ya se mo efre bibi stillbirth and yes akra no betimi awo we manyini a afei wakodru sa wo so a wo chemo no enam so wo hye wo yem nioma a wonya na afei wo be pie wonya nti no pie ye na na wa free mu enti yese wawo nso we nya ne ba eno nso etimi edeba ene efre bibi withdrawal symptoms in baby wo wunro na wanom no eni gi a na de ma wo ye high no ono nso hye wo yem na ono nso so ko high saa wo yem enti wo pia wunim sa no fo nko na obani hia da bi ono nso petramol ni bia no enti wo ba
2 days 3 days onye bia sa symptom syndrome no eye nioma bebre afi no aye hata etima eno nso ba akwala na so ema ofree emu e na afi ye frɛ bibi poor fetal growth ya midwife for busumi bia ye wo de ye hwesa akwala ni nyini eduru okay ena wafu no e wo ba bia wo sa ne kese eduru ebru so pii a e wo de kire ena wo fom pii nso so a e wo de kire enti se nuro ne akɔhɔ ne saa nyoma no wo ya e ma ye nya saa emuduro no ene efu kese na ye hwɛ e de hu se wo ba no wo nyini eyie Afenso ye frɛ bibi cognitive and behavioral problems. Cognitive eye adwene mu. Na ye behavior ye te bia ye si e de etena no. De to so biem. Board a omo regulate sales of drugs. Enso so bɛyere wo mo ho na wo mo aye wo mo adwuma ye fa pharmacy counselor. E wo so omo ye wo mo adwuma sene ese na efata. Enti pharmacy aye hu se still now the drugs without prescription or that's what on I was see closing it down and I see a punish wo afi ya buying any a police for so be your majuma ye free be punitive action and say why you bet you say what possession of sa enro we say no ye che wa sene emra ese na efata no ye de ema ebiem ye be kyerɛkyerɛ na yetufo ebi ne de ye hia wa ha ye entinye ahanko a ye nam na ye hu obi a ye hu no se o ye predisposed to saa enuoma we ya eye nkomodie e na ye kasa hwese ne wo beka no so emfa authority ene woni bi a se be ensem fata enkasa nkyere no na emum nkomodie a ye die na no na wo de afem fa bi ya asam ka ene afutu na wo de akyere afoforo afi wo bi a o ye exposed to enro we say ye no se opese wo gyae a di kan ne doctor nkasa ye mfiti preko pe enyai enro no e ya de a wo system no ene no afa se ne home wontimi ntua wo home at once no saa na eno nso etie nti wo ne doctor kasa wo ne psychologist e kasa ne ye start therapy a e ye nkakra na ye twem efiri ho nti wonom edudako a afi na eba 9 na eba 8 na eba 3 with time e bedrum bi afi pepepe no na afi wo twe wo ho efiri ho na ye nsuo nom emum na wo nom nsuo na emum enye enuro na afi ma menka bibi enka ho enuro a ye abuse no ye wo Ghana ha sei no narcotics for e na ehwe na ye wo mra edi enemu kan narcotic board for e na ehwe na omo ehwe wo hwe ye wo Narcotic Control Commission Act 2020 1019 na ehwe saa enyoma no eso no mo de ye adwuma de lawyer eye adwuma na ento nti a ukọ court na ukọ yi a obekọ no ne achi nkrofo bebra enubone ewo wo mo na ye wo punitive action a ye range from fine ekosi se obedemu ye de obeto prison enti no ye mu bi wo ho a esi a na ye hu se aban emra ebetumi ene yen edi enti ye behwe ye nuoma eyie ewo eho so I di obi ko no nye prison any sikaje nko a se ne me kan ye no therapy ka ho enti se ye come back to enuro usage a ya na mpempi no ye emu se ne me kan ye enum se ne me kan ye na enti de wo mu dada ne te bia waduro no kro onye adwuma wo de ne ikotu be wuo no because wo twe na free wutua ne ho me enti obi wo ho no ma ye de ne ko psychiatry homes be te say pantan ene ade me bo pantan din because ya ban dia na ye de ne kwa ye to ye bo e kyerɛkyerɛ nkakra obewi obefiri ho ni adwuma ya nkɔmɔ na ye den so ye bere no but